Sanibonani bangani beGood Work Foundation eBushbuck Ridge naseNingizimu Afrika. Sinicela ukuthi niphakame nihlanganyele ekulweni neCOVID-19. iCOVID-19 sifo lesithathelwanako lesibangelwa licembu lelincala kuvela lemagciwane iCoronavirus. Ingangena noma ngubani emhlabeni futhi manje seyilapha eNingizimu Afrika futhi ingena abantu baseNingizimu Afrika bato tonke tinhlanga. Ingabangela ukukhwehlela, imfiva, udzinwa, uqina kwesifuba, ungakhona ukudonsa kahle umoya na uphefumula, kuphefumula kamatima, kuba buhlungu kwemisipha kanye nemphimbo lobuhlungu. Bantu labambala babulawa inhloko baphinze futhi basheke, kepha lokhu akukavami. Bantu labanyenti labane COVID-19 bangakhwehlela kuphela noma babe nemfiva noma bavele nje bangabi netimpawu. Kepha etehlakalweni letimatima ingaholela umkhuhlane wemaphaphu nalokunye ukugula lokumatima kufaka ekhathi kufa. Bantu labaneminyaka lengetulu kwalengu-60 budzala nebantu labanemasotsha emtimba labuthakathaka basengotini lenkulu yekuthola kugula lokumatima. Lokhu ke kusho ukuthi bantu labadzala nebantu labane-HIV, ETB ne-high sifo senhlitiyo noma sifo sashukela bafanele ukuthi baqaphele kakhulu. iCOVID-19 ibhebhetheka kusuka kumuntu munye iye kulomunye, ihamba ikakhulu ngemathonsana laphuma kumuntu logulako uma akhuluma, akhwehlela noma athimula. Lamathonsana angawela emilonyeni noma etimpumulweni tebantu labadude naye. Lamathonsana asinza kakhulu ukuthi angahamba libanga lelidze emoyeni. Ihamba libanga lelingalinganiselwa kumitha yinye bese masinyana selihlala kulengetulu letintfo njengamatafula, tihlalo, tipambo kanye netimpahla. Lese ke ngisona sizathu sekubhebhetheka kusuka kumuntu munye kuye kulomunye. Kwenteka ikakhulu emkhathini kwekusonzelana kakhulu. iCoronavirus ingaphila kulengetulu laletinye tintfo kube ngamalanga lasihlanu. Ngakho ke kuyintfo lehlakaniphile kugeza lengetulu letintfo njalo nje, ikakhulu dude nabantu labane COVID-19. Tandla titsinza lengetulu letintfo letinyenti lekungenteka ukuthi tinemagciwane. Ngakho ke ufanele ukuthi uhlale njalo ugeza tandla takho kanyenti ngendlela ongakhona ngayo. Ufanele ukuthi ugweme kuthinza emehlo akho, timpumulo noma umlomo, ngoba tandla letingenwe ngeligciwane tingathatha leli gciwane tilendlulisele kuwe. Uma ukhwehlela noma uthimula, vala umlomo wakho ngetimpumulo ngemkhono wakho logotshiwe noma ke usebenzise ithishu lotawuyilahla. Uma ngabe ithishu isetshenzisiwe, yilahle masinyane emgconyeni wetibi lovalwako. Indlela lekahle kakhulu yekuvikela kubhebhetheka kweCoronavirus lenja, geza tandla takho njalo nje. Shikisha tandla takho nge-hand sanitizer lene-alcohol noma insipho nemanti kanye nekushiya libanga leliphephile emkhathini walabanye bantu, ikakhulu uma ngabe bayagula. Ningabelani kudla, ningasebenziselani titsha, tinkomishi kanye nemathawula. Bantu bangabhebhethela iCOVID-19 ngisho nalabo basaphila futhi bede timpawu. Ngakho ke wena noma labo labadude nawe kungenteka babe neCOVID-19 futhi bangadi. Kungako ke uhulumende avale tikolo nemayunivesi futhi wacela wonke ukuthi batame bagweme ticuku letinkulu tebantu futhi bangaye emashibhini, etinkonzweni tasemasonveni noma utipi letinye tindzawo letinebantu labanyenti. Hlala uphilile futhi uvikele kubhebhetheka kweCOVID-19. Futhi lokubaluleke kakhulu, sabalalisa lolwatiso lolu. Yatisa bangani bakho nemndeni wakho. Sonke singenta umehluko. Uma ngabe ucabanga ukuthi kungenteka ukuthi une-COVID-19, shayela dokotela noma umtholampilo ngembi kwekuthi uye noma ke shayela inombolo lephuthumako yeletiko letempilo lavelonke laseNingizimu Afrika ku-0800 029 999. Luthando loluvela ecenjini leGood Work Foundation.